Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ana? Saan mo ka nga nang itimbagak? Masikugak. Agdalagsayan ako. Ngayon ba nga napasamak tigas ta, Aida? Inig kang katitumtumarem. Everyday nga tumarem kunak. Ngayon ba nga napasamak ka nagsikog ka? Kasano? Kat pasarim maliwalak. Pasarim malipatak. Pasol mo ah. Kang ganahin ko yung magbagakang ka nga sa mga liwayan tagda tumar. Ngayon nagliway ka. Sus, pasol mo. Kasta ka di tirumbing ang mangmuaking ka. Manggikuking ka. Kahit ko mangigan keng ka. Kahit nuan niya taramidan ta. Anya taramidan ta. Sa anak pa nakasagana. Laglagi ba? Data pa lang iti last sem, iti second year college. Kasano nga rodan? No kayat mo. Para greg ta. Hana? Para greg ta. Siyak ta gastos. Umekan. Tada pa pa nanta. Simuro-tak nga rod ka ni Lester manong nemi kat pampanunutik. Adda karik, iti bagik, adda karik kadatatang kininanang. Kariti may isa nga anak. Nga sanak pa lang makiboy-boyfriend. Nga napasamak. Second year college sak pa laing manong naming inaklon ko ni Lester tikit kinalaing na. Inyawid nakjabalay dakat sadya nga napasamak ti amin. Nga na ulit-ulit manong naming. Inikan nakman ti contraceptive pills ni adaman ti gidigondaway nga maliwayak manong ti agtumar. Kasunod mo maamuan datatang kininanang nga siyak nga inauna nga anak da kada kami nga talong nga kakabsat nga iyar arado dati pigsada agarubos man digiti linged da itirigat da nga makitalon agtarakid didingwen tapno laing mapaggraduar da ngem kasti matten tinapasama kin kayat ko nga ta maregreg nakabasolak lang aro din kinihapon Diyos agbasolak manen iso nga di adda kami iti balay iti may sa kabaket manong nemi agreg-greg kano ti sikok ibagat kanyak nga tungpalik kano amin nga ibaga nga ramitek tapno ni kasta ket maregreg ti sikok ko ngayon bigla manong nemi nga nagbuteng ang idi Diyos saan ko nga kinaya bahala ka no di mo kayat anang tungar tibagam ka na ginaganak ka kat siyempre limtaw ti kinapudno manong nemi na nagsara idin ti klase ini ta maamuan ni nanan nga masikugak kastawo na ti panagurugma na kanyak manong nemi kit pinungot-pungot po na ikamutin hoy da nagkarika ka na kami kinitatang mo nga saan ka pala makiboy-boyfriend nakiboyfriend ka ita masikug ka pinungot-pungot nak manong nemi kaya di maamuan ni tatang ti amin dangran na kumangim ing gawid ni nanang. Awan nga ron tinaramidan mi manong nemi no saan nga nangawat ti kinapudno. Dinakidi pagpagunyan ni tatang, dinakidi pagpagunyan di kiti dawakapsat ko. Ayun ka manong nemi impas nga ikuntimay sa nga lalaki. Laki, tinagan na. Ngay sudalang nga idi agawid kami akaduak ti maladagang anak mi, uno anak kumanong. Iso pa lang ti pa nakakita ti isem kan dragsak ni tatang. Ay, nagguwapo na ti apu ko ta, bakit? Ay, susapo ya, nasapatan sa launay nga, nagapu ko. Kita nasapata ata, manulatawad ti anak ta nga inauna. Ngiso tinangtad ka na ti apu ko. Laki tinagan na, sabi ko ma, tayo suwa talaga timang tigas-gasat tayo. No pa nagbaling nga disgrasyada tinaunang anak ta. Manong nemi naragsak nga ro digid na kanyak
Kat siyempre nasayatin ni tatang kanya. Ano di plano man ako? Kahit kung ito limitlat pa nagbasak tatang. Kaya di karik kada kayo. Kariti may isang anak nga nasikin nga itong palikon. Karim, nga adan tumanin na agbaling nga sikog mo. Kaya agbaling nga ading nilaki. Kasta? Saan yung tatang? Adan tuman ading nilaki. Adan to nasawag. Talagang sapay ko mga anak ko. Sapay ko mga. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi basak nga tuloy. Ngawanin ti damag ko manong nemi kini Lester. Kinapudno na. Iri adan talo nga bulan ni Laki na panang amis mo iti balayda. Tamok nga rin ti balayda. Kasadya ini manong nemi iti nang ipanan kanyak ni Lester. Bakit manong nemi ti nakasarang kanya? Sino ka? Adi sino ana ta ubam? Anak ko na. Apo ko yo. Anak? Ni Lester ti amana. Sa dinukatitihan ni Lester. Ay, awan ni Lester. Kana sa lusudok to pala kini Lester no pudno nga putot na neta. Sige. Nawawanin sa balibag ang pumanaw ka. Sige na. Yung kami nga roden. Ngayon din ang graduara ko manong nemi iti college. Graduation ko mismo, ni nanang tinangabay kanya. Kadidi, dadumteng kami dito pala itapno. Sangunutan manong nemi ti pagpaalak. Nagpaalak man ta siyempre. Ano? Naging kang imagati akabsat ko nga ni Ruben manong nemi manang isang ilim. Isang ili? Nga saan nga karuba? Saan nga karuba nakakutse? Pinatalyawag tayan ti kutse manong nemi mabigbig ko ni Lester. Imasidig ni Lester. Congratulations, Aida. Happy graduation. Dumanong ganito kinunak at simurik kami. Opo ba met manong nemi ni nanang ni Laki? Man, nasuruki din nga duwati tawin na. Sino iso nanak? Ni Lester. Nanang. Ti ama ni Laki. Imayak, tapno may kakablawan. Imayak, tapno ichayak kang katikasar. Ana, kasar? Ay, hampay lang ang karadurduwarte anak mi. Masabol pa yung agtek ti board. Kahit no mapasa, makapagpasa, may pasana, masabol nga trabaho pa lang. Sagbay nga gasawa kayo. Tingkay nang ikan, papagayam, almost pakabuklan. Di pagkasalitaan ni Aida. Ya? Nga nananay to tingkay panakangig kan panakamo no sa dino ti pagtungpalan dito yung pagkasalitaan. May isa ka nagitin tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the fourth week iti bulan ti Mayo. Iti programa ti nga lagip tinapalamas diti Action Radio DCJ Silawag nga mangmangiganyo alas 12:30 kingat alas 2. Iso nga tayo to mangiganti pakabuklan dato nga pagkasalitaan ni Aida. Inagtultori nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, papagayam nga agkakadakkel dagiti premyo. Malagsit iti weekly prizes ken monthly prizes at dagiti grand prizes papagayam. Ya? Grand prizes nga ti grand winner umabot iti 50,000 pesos. Kastamatan iti first runner-up siyempre 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Ken third runner-up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos plus plaque kadagiti amin nga winners. Kasano, kahit yung nga
Maadan kayo, uno gundaway yung mailagip tila palabas, dagiti pagkasalitaan nyo. Kanya taramidan nyo. I-computer yo, dagiti success story sa iyo, isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com, uno saan kat nemiruiz123@gmail.com. Yan sabi ko tayo madamakin nga agbuy-buya, paki-like, paki-share, kaya nag-follow kayo iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya dukas magkarikanda doon yung video kat mabuya iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. I-share yo, i-like yo, kaya ag-subscribe kayo. Yeah? Di manong yun nemi na ito Nemi Ruiz. Iti lagip tila malabas, nga magbuy-buya yun, dito yung page ni paring Ray, kaya YouTube channel na. Kaya iti page ko nga, Dear Manong Nemi, nga mabuy-buya lakman iti Dear Manong Nemi, iti studio tayo. Kaya kasama tayo iti YouTube channel mi nga Nemi Studio, dito yung kamang mabuya, iti programa tayo iti studio tayo, kaya nagiti may upload nga kanta nga produce tayo. Kaya nadamat sa malipang YouTube tayo, kahit kuman lang iyawis iti panag-subscribe yo. Datay Dear Manong Nemi / lagip tinapalabas. Ijay yung mangeg dagiti lagip tinapalabas nga pakasalitaan kadagiti imununa nga tawen. Iso nga mapangasadyay, i-share yung dinggan nyo, sa kay ag-subscribe. Yeah? Okay. Aging gangarot sa balin tumanin nga video nga intay i-upload dito yung page ni paring Ray. Kaya kasama ten di YouTube channel na. Nga intay kaya pakangigan kablawan tayo man nagiti ag-share kaya agbuy-buya ka na tayo ni Martina Pascual, ni Norel Perdido Tamalay, ni Mads Claramo, kasama ten kay ni Jemelson De Vera, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Ponciano Montero Barcena, ni Danny Gabriel, kenti Team Ortesa Builder, kasama ten ni Leti Carbonel Tagabi, ni Florence Kiki Fiesta, ni Joe Pascua, ni Warren Manuel, ni Tuna Junior. Yan. Kinamin kayo, basta agbibuya kayo. Happy watching kada kayo. Nga sangapada, ni Erlinda Stabilio, madamang agbibuya, live, kaabsat. Yan kasama ten, kanina dumapay nga madamang agbibuya. Salamat iting kayo pa nagbibuya. Dito'y Ray Fiesta Sentenciador Award page papagayam. Yeah? Okay. Hindi nga rin na pumakana. Kahit padaanan dak madam nama, iti Dear Manong Nemi, iti sabalin tuman ng pakasalitaan nga inak ibasa. Erlinda SW, thank you for watching. Okay, salamat po. Bye po. Thank you.